Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Ka District Magistrate Jingïatur Khasi District ka Kongrozeta Mary Kurba ka South Unai Lor Arajar Pusan ka Pynjari dekat section Cispa Repolai BNSS ban Khang Persya ke Jingïatur Masi hakifit nikinu kita masa ki bahab hapo upur sam Jingïatur Khasi District Haga jing Pynjari ya ka hukum ka District Magistrate ka laang balada aila dekat jing Jingïatur Masi kan kum ke jing Kenya ke section Cutway jangka Prevention of Cruelty to Animals Act ka kandai span rupau bakan longru kum ke jing Kenya ya karai jangka jing Bishar Supreme Court belapin mi house nam arjar khatsau da ka pintreka mi ke ikhtiar belapin kubor hapo ke section Cispa Repolai BNSS ka District Magistrate ka lamaha balada lap ikinu ke Kenya ya gani ke jing mana kincha pinjitom kat kum ikendon jangka an kini ke hukum kenterekam no mardor terhadap benar-benar dah kemuipan. Pidan dukan marbam, ndai. Compare lah ke berin, ke pidi harut surok ni ke bahe, kum ke restoran, bat kiwei, ni pishat roti, shat kek, bat kiwei, dah ke benta ke koi kakya, jonggi pat ba, nong bam nong di. Pat ba pinyo ke jingshania, naki, pidan kan bendon dekat lisen ke papaka ke bela itu dah ke an kata ke Food Safety and Standards Act arjar henril link back ke section lai puwe iwe pamde ke be bapinyo ke lisen pila ban apply ke online link back website fascas.fssai.gov.in dah ke bapi hap upload ru ikut kisla badan kam kat kum ke judging kam jongpi Pilaru banyak kendo, yang designated officers lani food safety officers, ke badan hak office terekam Jong-u lani ke district medical and health officer habaro ke district ke badan Megalaya, latno tang is Khasi Pila ban letbet syak office terekam Jongki ke Commissionerate of Food Safety ke badan Halowa Lachumya. Naka benta ke kot kakya kinong bam nong di. Lawan Rashapi dekat Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, bat bela kershan dekat Food Safety and Standards Authority of India.